Pini Boitangso Municipal Board angkang long bat nomor 4 pen. Nang itu media kortiapan kecupalam tekelah hello. Pini karbiang long adang pielo. Non ke bangji jang mi po tarik sirket good ke jok ya puta kalong si. Ya semet pet nili tiek ben karbiang long arapan pacini kangtung lah hello. Lasi. Ilitum dak sona parti dulu ba penangan arada tum ilitum non election mane kangwai ya pat abang pula bang so non hadjong a parti tin ben stame ilitum ke teglong lo stame la bang so bangke nili pudai bangke ilitum kamatha nangi sido pasi isi sarlam hedo konatma irit kitu hadak sining tadu kasi karbiang longarat pini kedam tangalong pen lang dan ko ilitum ningkan ko an penone kongres si karbiang long cari lo bontame ilitum kejet hek long bangke karbiang arat pulo dangte ilitum dukpi laso posi pini karbiang long arat ke ongdung arat ke Bharatiya Janata Party long kopia posi dudunang kokma pulo dangte ilitum kacuci ni bangke non sikilong la asini lipudai bangke the first time Kongres Sorkar ningkan kalau ne cari lo bonstame the first time pudeli puda bangke pini kiduk wo karada phan every member di anutin abang suolo suar luar tunga phan suri sirket pendang lo kaper acik lo yon bang haro krihni rapoket atangka kipipon pukelake kecing si asorkar Bharatiya Janata Party kacaria long si kelong lo pusni lipuli ati kedam tangko ana sorkar lo ne cari lo bontal labang su kiduk wok arada phan anutin kauna long poisa ke tapi bukeda first time lo pusni lipuli lasing pini Bharatiya Janata Party long kopia posi ilitum laan muluk kacituare pulo tangte kelong dun doko kapot lasi ese karbiang long pini Dr. Tuliram rong hang stame alang li phancuru reune alang li kilit mate alang li kejapon ali leadership na jok pini kidugo karara long asap to beda tangka sabai acik lu jonwang mane long pon lo lahelu ni lipu jike pen hini long alam lasi pudamji ilitum theglong lo lapen kacinia bang lasi pini angkang pialong lasi sar ke ingnam sikirai mekar ke sar sikachongwai ate mekar arat ke upilo pulo dangte konar ma phang ki tu konar ma phang ke dok haladak chulong popu aning chupe thesi lasi kumara sar phanma aning ke jethe lasi halaswa sar long si budun ko pulo dangte pini laswa ajoini pensi pini karbi anglong arat Bharatiya Janata Party long ongdung 80-90% menit pini dokok iadin ladakan lasing langdam nang gili tu development pini pencalekan injai kali Kongres Sorkar ningkan poket aprang pen kiru lahu bonta pini labang sto kiduk wok arat along alang litum pen along ta nili Kongres dum hantu jet semet puji alang litum along isia skim du non anda peklang une kala bang se skim amen de pudam pulutan te 20 point program posibu 20 point program skim kala bang se skim anda peklang klik kala bang se skim amen pensi ningkan ko ano ne Kongres tum kacaria long kela tum lapen sikikila ate hala bang su 20 point program hala 20 gitu skim amen kela ke government tu telia masih lagi implement etlo lagi kasetel bugali la bang implementation erlo implementation bulletin ko ana ningkan lo bulletin tela baket 1964 ningkan si
labang so 20 point program ka implement dak jela puyo lasi nilikar biang long arapan ka cuning ri lapen ke thang kang tung la hello lasi ke ong dung rat pini kopia polo pula bang solam non kini si Bharatiya Janata Party lapen aku isi pudam lo teng te kar biang long long stame non kikibom Dr. Tuliram Ronghang leadership hoipen ansi ilitum grass level mate kidu gua karada long labang swa askin kelong sini di pudan ki